Haya, ndugu rafiki yangu wa karibu sana, mtu wangu wa nguvu, naweza nikaongea na wewe kitu kimoja leo hii. Iko hivi, inawezekana ukawa upo kwenye mazingira fulani magumu sana, yaani kila unachokifanya akiendi, kila unachokifanya kinakuwa kigumu kwako. Sasa iko hivi, inaweza ikawa mpango wa Mungu au mpango wa mwanadamu. Yaani wakati mwingine Mungu anaruhusu mazingira fulani magumu ya kupitie ili uweze kutambua ukuu wake, yeye ni nani. Na wakati mwingine inaweza ikawa sio Mungu, ni wanadamu tu wa wivu wao wanaamua kupelekea upitie mazingira hayo magumu, katisha tamaa au kukondoa kabisa duniani. Kwa maana kuna kitu ambacho kipo wamekiona katika ulimwengu wa roho, wewe ni una nguvu kiasi gani. Unajua, unaweza kaa unajiona wa kawaida sana katika ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa roho, kumbe wewe ni mfalme, kumbe wewe ni king, kumbe wewe ni kiongozi, kumbe wewe ni mfungua njia kwa watu wengine. Hivyo watu ambao wana imani fulani, wenye roho fulani, hawatapenda kuona hicho kitu kitokee katika maisha yako. Yaani wewe ukawa mtu fulani ambaye unasaidia watu fulani au unafanya vitu fulani kwa manufaa ya wengi. Watu wenye roho mbaya wapo kweli. Yamkini mazingira yamekukataa, uchumi umekukataa, familia imekukataa, ndugu wamekukataa, hata majirani tu hawataki hata kukuona. Niseme tu kitu kimoja, asubuhi ya leo, siku hii ya leo, Mungu bado anakupenda. Mungu bado yupo pamoja na wewe. Usikate tamaa, endelea kupiga goti, na amini Mungu atafanya kitu katika maisha yako, kwa maana hakuna aliye mwenye uweza au kutatua shida zetu au matatizo yanayotukabili kama Mwenyezi Mungu. Seme hayo, niwatakie asubuhi njema. Bye bye.